Samarkand'da turistler şakalar aşağıya yürüyorlar yanında. Uram tolu bütün kişiler, Amerikanistler, Araplar, Kanadistler, İspanistler, Nimisler, İtalyanistler bir küp. Şakaram uram tolu. Rusya'dan bir küp kişiler. Bir küp yürüyorlar bunda. Elle koydan alacak. Yüzne Afrika'dan gördüm, огромный grup kişiler gelgen. Big motor bağlar yürüyorlar, jol iteler varsa motor, big yakşı. Dostlar, ben bugün kiş boyu Fransa'dan gelgen dostlar bilen yürüyüm. Which city you from? From Toulouse. Toulouse. Ah, Yeah. very It's good. a big city. Evet, Toulouse şehrinden gelgen bu Alexander, onun hatını, dostları, kiş boyalar bilen yürüyüz. Big köngüllü şeyler yaşıp, tanışıp, addurşi dostlaştık. Say salam Kazan. Salam alaikum Kazan. O, evet, İngilizce'de, Tatarça'da söyleşiyoruz. Big yakşı yigit, big körkem, hatını da bir kızık. Onlar 3 yıl birge turup qaraganlar, onları ayrılışkanlar. Hazır 12 yıl ayrım, ikisi iki türlü kvartirda turalar. I said about your married life. It's very strange to me. Ah, yes, okay, no problem. 12 yıl turalar, ikisi de birbirini jaratalar, bir kuvajayttalar, no ayrım yaşıyorlar. 16 kilometre, ikisinde iki maşina, iki kvartir, bir yaratıp yürüyorlar. Rahatlanıp. No birge tura almayız diyorlar, birge tura almayız diyor, nikak değil. Nasıl hatta birge yaşıyorlar. It's a very funny guy. It's a very interesting person. Thank you very much for this evening. Yes, Rahmat. Hamad. Rahmat. Katahamat deyin. Big zor rahmet. Big yakşı jigit. Hatını da, dostları da big yakşılar. Kiş bilen karangada yürüyüz, Fransızlar bilen karab. Bu indi tege mümkündüz bulgan meşit. Asa manarası qarazın çıkmadır. 45 metre büyüklüğü. Mükemmel zor. Nasibicin medresesi, bir Arap. Karangada çutbas fitkisi yok bana. Böyle bir talpa Qataylar geldi. Gazeteciye. Kileler. Aslında kimdir kile? Ben hazır 12. şartı tüngü. Kimdir kile? Bir toqtasız nindidir hareket. Buxara big Hisen şehir numunda turistik sezon dekabrga kadardı. Hazır особенно kış günü kışı köp keler Buxaraga. Şunday krutoy gостиницалар da var. Nasıl Magoki meşte men erten kirmek için bunda kirib bulmadı. Men dostlar izden turib baram. Buxara ormanları ben şunday uramlar Buxarada eski şehirde bütün жерде. Manda köprü maşını yürüy. Kim nişek modit tolavizini şoytırıp moditler, kim hotel, kim hostel, kim magazin, kim pikarnya, kim mandaterin işli, kim mana işli. Kim remontlu, kim yasay. Hazır baran bilindi. Baramakşıydım. Tarihi Çorminor medresesi. Biraz bunun yenilikte uğramlar. Şimdi uğramlarda kişiler yaşaydır. Bunda her tegelik turuklar sözlüğaş. Maşinalar simağaş. Hatta eski skuterları da şaptırıp yürüyorlar. İşte görmeşli. Big küp. Bütün yerde bir tol. Yine qarağız. Nasıl elektriği şuraya yazalım. Salama bilin. Şunu yudumlarda bir böyle. Onlarını
Yakınlıkını sütüp zamança kirpiç bilen yoğurdalar. Şimdi şöyle sürücüysün. Bunu sen yoratalar indirir. Şimdi motor kıymalarını yoratalar. İnilerini, pop kayışıklarını, ölük yoratalar. Şimdi kasık uğramlar. İkinci jüriler, yaşıyorlar. Bütün jüride de mene şu şimdi kanallar. Hasta. Yanka yol başlasa yankalar tutup etsin için. Evet, karşınastıyla kuyuşlar var. Bunda eski dumlar bitinde. Görsəyiz benim eski formatta. Şu slap yasalgan penler nilerinde. Bunda adı dumlarını kup tavır kavula. Lakin ekelemle şey kirpişke köşeler eski dumlarını sütüp kirpişten yasıyorlar. Şuşlay uramlar arasında yürgende o vakitte haberler kuramına şulay uram ortasında bir güç haber gördüm. Böyle zor kışa bulgan beken bilmem. Ziyaret'e barıp durmağanlar şundan motor ittirip akurat nanaytırıp koyganlar bitinde. Evet. Ağaç yok bunda. Ağaçını köbüsün çarasıydan taşıyorlardı. Şuna da aptırap kalmağız. Eğer yolgaş bunda bayandır otmort yağışlara kesemine. Dostu şüp. Hadi şüp maşinası kilo getir. Eminiyetlegenim bir meşteye gelirler o meşit. Gelip gittim nereden? Aşık bulsa kırıp param. Çok meştiler. Eşektir aşık doğru basın. Aşık mı kendim bunlar? Hazır kırıp parayım. Yapılgan. Lakin şu meşit Hoca Tabban degen kişi bulgan. Büyük dereceli, büyük uğraşımı. Garim bulgandır endi. Evet anın meşgulinde haber degen oyarım. Plaşetka bilen şunday mini park formasında salgan. Özbekistan'da bir şey haberlerden korkmuyorlar. Абсолютно нормальное явление Özbekistan'da. Şimdi belki yine bir park formasında salgan. Kırıp kişiler hem yol etmiş ağlar. Asa bitinde şu meşinin teharet hadesi böyle olsağız. Özbekistan'da teharet olgaç mı şöptürüp şüpreklerle kişiler ayaklarını kullanıp sürtüyorlar. Olanı cevap diptereler oramında. O teharet hane aşık. Meşit bikli. Şunday hal. Bu meşinin ikinci yaktan işini toptum. Şunday akurat motor tanışkana meşit. Tanış demin her yerde hele namaza kadar. Şunday akurat ana motor meşinin tabarga nasip oldu. Şimdi ağaçta öse qarağız. Şuytır bile qalğan. Sütüp atıp durmağanlar. Bulay özü akurat motor. Büyük görkem meşit. Даже tegemeçlerden de neseblendir motora korunuyordu. Refaterek olarak doğru tarihi meşbitinde bu. 100. yıl. Ama da köp bir mertebe remont salgan. Var bir büyük motor. Subhanallah. Знаменитый Çor Minor medresesine anın forması bütün meşitlerden ayrılıp dura. Bütün medreselerden. Hazır göstereyim sizge. Belki yine uğramdan o. Bunda kısaca şunday kuşlar var. Çor minor. Çor degen söz Fars dilinde dürt degen anlatı. Şunday dür belki yine manara. Şunday kısık oranda ornaşkan. Büyük interesli. Çor minor medresesi bu. Tokum karanlığa mısın bu? Hemen de arkeolojik. Hemen turistik neyi vardır öyle. Kassa sarkaç. Öylelerin bütücüyle kassa kıstırıp. Ne kör olasız. Hacara karak baran meştine. Çor minor. 4 manara meşti. Bunda plaşetka da var. Diski plaşetka. Oo torniklar. Buruşular 80 mastıktalar mı? Meşti falan da. Büyük motor, büyük görkem. Karağız. Acayip motor. Конечно, şimdi manaralarını sötüp 2 mertebe zayın zor etip bular. Lakin arxitekturası büyük motor bu meştin. Bu Sadik bağlar bakşası. Şu bağlar bakşasının terezeleri Çor Minor medresesine karab tura. Bu acayip bu motor bu. Subhanallah.
Mekana giriyoruz. Как всегда, мында миллион Кытайлар. Байда қарам бір тоқтас, автобус келіп келген тұралар бір тоқтас. Қытайлар керек болса, Өзбекстанға келеміз. Алар мында иксіз яраталар Өзбекстан вообще. Бүтін жүрді Өзбекстан жүрілер. Шын тарихи орындарда. Мында недер күлді болған. Кстати, мен шынды күллер көп мәшет мәдреселерде болған. Кіріп жол еткендер ме, алар анда су кіргендер білмеймін. Ләкин көбісінде орнашқан шынды күллер. Қазір міне кіріп қарайыз. Как мәдреса өзі бит бәлекей бина. Ләкин архитектурный комплекс, бик мотор. Мега жайып. İçine кіресің. Шошынды мини базар енді мында. Ne ürünleri var? Şapanlar, gülmekler, tövbeteyler. 3000 töylesen üskümüne ruhsat tevziydiler. Ne bizde? Üskümüne yukarıga barabız. Yukarıga gittik. Basqışqa barabız. Akasımında kompleks bolgan ekan, bu kompleks жемертип өткөн. Ежитте тирәүләр Советтер шартларында болған хужаралары дагы, яшитирген бөлмелери дагы. Ләкин калган шушы бина гына. Вот, бик көп нәрсә калмаган инде шушы. Шундый бөлмә, опять купол үлеләр, монда куполлар ясап. Самоварлар, хамамнар. Шмакларны менә аппарат ясаганнар мотор иттереп. Хәзер чорманарның берсеннән кышып төшәдә, без китәбез. Көтәм тегеләрне. Все красиво? Is it beautiful? Yes. It's nice, yes. Okay. Tezeler motor. Mene birinci balkon. Neyse yeterli. Uzunçalıklı indi. Devam ederiz. Basışıktan gömülüp. Mene manaralar aslında. Çormanor. Manaralar içinde eskisi yukarı bulmayı. Глухой манараларга шаган. Менә куполлары бар. Менә тек садик. Мен кеше жүргән центр. Опа. Центральный купол. Манаралар. Чорманар. Як, ду, сер, чор. Менә шулай. Мен белмим дисәгез бу хәрефләрне аптырамагыз. Якшәмбе, Duşembe, seyşembe, çorşembe. Tatar tilinde biz alarında vatna günler ittir biliriz. Yak, du, ser, çor. Aşağıda bir korkuyorum. Uzunca bir intensini var. Anamanda Germanyalar oturaydı, İngilizler oturan. Deutschland? French, bonjour. Very beautiful. Oh, thank you. Oh, you are a professional drawer? Okay, good luck. Anacık yasa oturalar motoritler. Oh, profesyoneller bunlar varsa da. Tegende yenidir kupollu binalar, bunda metre sayın көп indi. Sıltırga taba. Ben bunda tamam bir medrese taptım eli. O bir şey bunlar, medreseler. Рабочие объекты. Онда капитальный ремонт бар. Архитектурный памятник медресе Ходжа Курбан 906 год относительно свежий. Барагыз язулары да калган. Кирип көрүп кетейик энди. Бүтүнсүн жаздырып өтүрө албайм достор. Көрүп не интересно. Ошол калган Ходжа Курбан. Анда
Burada restorasyonun işleri var hazır. Hücre sistemaları selamünaleyküm. Restorasyya mı? Yaxşı. Allah yardım versin. Küp medreseler. Bütün kora bitirip kuru bitirip bulmuyor. Ama nerse indi. Özbekistan devleti заинтересован bundan turistik точки yasap опять бизнес yapsarga. Bilmiyorum indi. Artık küp. Слишком көп уже. Şimdi mektep komiserleri bana hatta mektep olmasa da bir культурный центрга менигеме bütün жерде опять торговый точкасы да бетер шон мен. Яңа микрорайоннар инде менә мотор иттереп домнар салалар. Современный постройкалар. Ну, сөйләшкән инде монда мистерлекләр белән тоже Россиядә кебек жалоб итәләр. Стеналарда шикәди, төле бер иштеләди. Советский йортларны ныграк яраталар тегелеккә. Бетиташка, Брежневкалар, Хрущевкаларны яратып искә төшерәләр. Ну, монда бәяләр кыйммәтен Бухарада. Шундый хәлләр. Монсы культурный мотор жаклар уже. Bütün мотор медреселер, мәчетләр примерно шушындый хәлдә. Аларга капитальный ремонт ясыйлар дагын. Менә күрәсез тегендә. Шәтер мотор итеп капитальный ремонт ясыйлар да. Алар тагын туристларны чакыра торган бер урынга әйләндерәләр. Ләкин Совет чорында ул биналарын күбесе каралмаган. Шундый начар хәлдә була. Бер-ике ел менә бу да ялтырап торачак җәмәгать. Акша менә фрукталар местный бик арзан. Менә мин алдым. Бу менә бер гроз виноград. Хәзер әйтәм, миңа 30 сумга төште. Менә мин хәзер моны җуам дагын, ашыйм. Юлда рәхәтләнеп бәкәнеп. Менә шундый bina. Koyu Ostona 18-19 asır. Bu meşit şunday. Ben yapıyorum meşit. Ostona diyen. Ostona da olayım mı? Hem garip namaz okur biz. Lekşler aşağı oturalar. Ben kişiye ihtiyaç var. Şunday ağaç üstü yıkamanda. Üstken. Kipken de o bir интересный ağaç. Bunlar güzel. Meşitler, müzeler. Hoca Nasreddin şeyhaneleri. Barabız devam edip yolunu qarayız. Bugün nayrını Paputkada Xivaga getirge dep uylap turam. Скорее всего, Алла берсе кетермен. Вот ул бик проблемный yol çünkü Xiva 600 kilometr. Öyle 600 tiresi mi bilmiyorum точно esete ol indi. 7-8 saat dep күрсәтә инде yolunu. Hem Paputkada barıp bulur biken. Sizin de vada indi. Hürmetli dostlar. Daha kalıp turğuz sağ selametle barıp jeterge dep. Bugün Karaga dep kelgen edim. Sinagoga bikli. 16. asırga sinagoga. Qarab davamadı indi. Şunday uramda. Bukharskiy еврейский старинный может bunda kirib qarab bo'lur. Buxoroda yahudlar. Может, съештірілер. Внутренний дворға кірдім. Мында енді капитальный ремонтланған бұл жаңаша. Кіріп қарайық, нәрселер бар ма екен көріп. Шошандай интересный бөлме. Зайти можно, да? Музейлардың бір бөлмесі. Мында енді как базар жасалған. Өзбек еврейлер сатылы. Что-то еврейлер көрінмей. Ну, шундай стандартный. Еврейский еврейлер көрінмейлі. Да, старый еврейский летний зал деген. Мына мотор екен. Құшылар чық мотор түшіп жүр.
Restoranlar var еврейский. 23 мең яһуд торган, еврей торган монда үз вакытында. Ай, каранчык мотор ясагандар. Яңа инде буны мотор ясалган. Да. А бу гостиницада гана бүлмәләре дә бар. Еврейский гостиница. Да. От души мотор ясалган бу. Шактан бик интересно, опять же, тегендә монда музейлары бар. Түләргә теләк тә, акча да юк. Вот. Киттем дальше. Аюп дигән мавзолейны барып күреп киләсем килә. Аюп мавзолейы нинди булыр микән ул? Кайсы Аюп микән тагын? Бу бәләки генә мәктәп. Ул теге казынрак инде. 18-нче гасыр мәчете. Масоветинде Бухараның изобразительный музее. Вот. Gerek olsa kırıp koyuyorlasız indi. Bunda kartinalar bütün yerde var. Şuna kartinalar nereye ayırıp da gerek değil. Arxitekturный памятник Караван-Сарай Алимджон 19-нчы гасыр. Bunda da hemen şu hücre sistemaları bilen bitindi. Bu 19-нчы гасырныкы. Şu жемер өткән зданияларны канап ремонтлыйлар. И торговый точкасы битинде. Алмалар үсә. Алман бу нәрсәме? Ләкин аерым карарлык кызык әйбер күренә. Бүтән җирдә мондый моторлар әйберләр бар. Баскычтан. Кайда карама менә? Тегендә карыйсың, монда карыйсың, бүтән җирдә мотор. Дәвам итәм. Менә Гавкушон мәдрәсәсе 1560 елга. Тоже бик иске. Но бу бөтенләй бикләнегән. Значит, içinde реставрация эшләре тәмамланмаган. Монда тагын бер бик матур манара. Ләкин теге без күргән минор кебек түгел. 25 метр микән бу, 20 метр гына микән. 20 метрдыр бу. Тош бик матур. Барып көрүп килергә була. Монда тагын бер яңа комплекс. Менә теге маларны күрсәткәнем. Монда опять су җыела торган урын ясаганнар. Мәдрәсә Абдурахман Аглам 19 век дигән. Бусы ачык. Менә утырып җылы итеп була. Карызчык мотор кирпечләрне салган. Да. Намсы интересный. Салам алейкум. Бу ресторан мәллә? Ого. Менә бу гаҗәеп мотор. Менә шундый форматта күпме ташландык зданиялар. Ничек мотор ясаганнар. Да, агач вообще идеально вписался монда. Кызу көнне дә вообще шикарный урын. Монда ну, в среднем бүтән җирдә бәяләр инде 30-40 мең сум булып өчен, но монда вообще мотор. Монда серьезный мотор. Салам алейкум. Монда даже сауытлар да бар. Выставка ясаганнар әнә. Монда икенче этажга менеп гостиницада була. Бу якка китеп була. О, үскәдә менә карыйлар, пока куп төшермәделәр. Куп төшермәс. Менә монда гостиницалар. Монда түбә формасында. Егетләр дә эш белән шөгыльләнә. Стройка. О, менә карагыз. Ничек мотор. Да. Мотор урын бу. Площадкасы мотор. Кіріп жыл итерге. Егетләр стройка белән занимастылар. Жда гостиница булган, просто шундый площадка. Теге карагызымдан чык мотор. Шөйтер бутырып, ашап булар хәдә мотор иттереп.
Orunlar şikarlı. Bukhara uğramlara boylap baram. Eli 100 metre gına ötkeyim. Tamam bir medrese formasındağı bina. Mısıdağın Reşit medresesi degen. Min anaytmak şemine qaragız. Manda bitin domlar tura bu yakta. Manda kanal bara. Bir kere kapatsam manda. Bal açıp gitse bitiyor. Yok aşağı. Вот. Göre alasız. Sizam. Zarmanda sizam var ya, manda da var ya. Manda hostel. Sizam. Devam ediyoruz. Şimdi mektep gibi binada var bu manda hazır. Avukatilni. Школның katilni mi var? Kuralатыгы элекеге мешіт медреселерінде его современный школ. Мына қарау современный школ нендей форматта. Спорт-площадка бар, бүтін жерде забетонировано. Бізде Ресейде кебек ширемнер толкым жоқ, көрінмей. Этажлы домдар. Ну, кирпич калкысы бек интересный, енді бары-бір ярым азиатский форматта. Терезе қырларын көрсеңіз. Міне әзіреккені Tege vastuşni stil kullanılgan bari var. Şapmak tereзе olsa da. Evet, şunday mektepler. Manda şöyle 11 klas okuyorlar bütünde. Evet. Türlü sportivniler var hani. Kızlar için aikido degen, oğullar için aikido, rugby. Manda köp türlü birler var. Namazın internet, apa bulgan yakşı apa. Ben İngilizce öğrenirken buna takdim ederler. IELTS. Tak, ne setirge bula? Plastik terzeler yok. Remontlangan terzeler de var. Normal yaşayıp jadalar. Işık alları более-менее чисто. Hemen de Sadik Mikan bu tam bir mektep gibi var. Okuyorlar, öğrenirler. Balalar, selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kazan'a selam eytiniz. Kazan selam. Kazan selam. İyi. Mektepte yakşı mı? Yaxşı. Neçe? 11 klas okuyorsunuz mu? Kanca? 7. Ha bu 7 klas mı? Ha kaya 8 9 10. 7. Yok 7'ni anladım ben. 11 klaslık mektep mi? Yarar. Rusya'dan. Üzbek dili var sizden. İngiliz dili. Ruski dili тоже var mı ne? Angliski var? Yaxşı. Arapça? Arapça yok. Kur'an okuyorsunuz mektepte? Kur'an din dersi var mı? Yok. Yok din dersi. Ekstremist. Yarar. Fizkulturu var? Yaxşı, молодцы. Beşliğe okuyacağız. Telefonda oynamağız. Oynama. Kitap okurak gerek. Şurada okuyorlar. Şunday xeyirli. Bunda endi Karimov vaqtidan qoldi shunday adat. Maksimal mulalarni maktablardan chetlashtirga. Chunki o'z vaqtida bunda ilagishib oldilar 90-yillarda. Artık diniler, vahapçılar neler inandı hem indi devlet organları. Şundan beri maksimaline dinli cerrahiyatlar mektepten. O deleginde tolkun medreselerde işlemegen, hazır indi Mirziyoyev bilen mekteplerde işli normalde motorgana akurat işlemeli sistema. Ne parkta var bunda, köprüler de var, şu kanal var, studentler jüriler. Burada bir motorlu park var. Şu park тоже крутой бина. Насчет Бекли. Архитектурный ансамбль театр имени Садриддина Айни. Вот, сол пока Беклелі. Мен мұнда мен болған едім бірінші түнде келгенде. Вот. Бойна теге мен кірген мәшіттің бір пішмағы екен бүтінде. Kupolda var, onu kurup bulmagan edi. Hazır şul Ayup'nun Elekim'nin mavzoliyin kurup qaytarga baran bu yakka. Mine kirlep kini hürmetli dostlar. Gelip gittim. Bu şununda kızıklı urun.
Bu Ayup Hazretlerinin nedir? Mavzaleyi Kaysa Ayup Hazrettir. Ayup peygamber tuguldur bitindi. Hatta Ayup peygamber bitindi ol. Palestin yoklarda yaşagan. Biz biraz gına bilemiz bitindi işte. Özümüzün şiirlerimizni popülerlaştırga telebiz iken. Nedir izgi kişilerini bizning rayonuşa uzib ketgan deb aytib kerak ekanligin. Men qo'yda g'ina bo'lmadim, Sibirda da, Tatariyada, nindi rayonlarda g'ina yurmadim. Bilasiz, butun siz aytalar bizning osha Pugashev o'tdi deb. Bizning rayonda aning oltinni jo'g'algan deb söyleyler. Sibirda da eshitdim, Tatariyada da, boshqa yerda da eshitdim. Butun yerda shunday bir söyleyler, hurmatli do'stlar. Evet. Shunday hikmatlar. Belki bunda dag'in Ayup peygamberni qistirib qo'yganlardir. O'zbekistonda yurgan deb qaraymiz hozir. Vazi история за сожжение Бухары Шишма Ayup degan. Biz butun bilamiz. Qur'onda söylenildi. Ayup peygamber turunda ol oyağı bilan tiyib jirgesh, o yerden çeşme berib chiqqan. Anda poходу 12-13, 15 asırlarda şulay fikrlashib, shunday bular o'rtaq ideya kelganlar. Bizning rayon jigiti deb. Yarar, bilasizlar. Может, bizning yoqda da yashaganlar kim bilgan. Hurmatli do'stlar. İki ne утра muzeyni работник ikisi de telefonda oynab o'tiralar. Толком сөйләшмиләр, нәрсә монда икәнен дә белмиләр, аңлата алмыйлар. Мәтәм Ayup пәйгамбер монда что ли? Хәбәре монда юк ди, но монда булган ул ди. Аның шишмәсе монда ди, теге шифалы шишмәсе. Мәтәм ул бит Палестин ягында булган әйбер. Юк монда ди. Мәтәм күмелгән кая? Күмелгән может шунда Палестиндалар. Мәтәм монда бер шабашка белән килеп киткән что ли? Белмибез, может килеп киткәндер ди. Шундай кызыклы хәлләр. Ну, нәрсә әйтергә? Культура ягыннан бик яхшы, бик матур, бик күркәм бина. Үз вакытында, скорее всего, мәчет булгандыр инде. Хәзер музей. Кыйммәт, конечно, да. Хәзер музей водоснабжение тора. 25 000 сум түләп, аларның турбалары, краннары турында шөте музей карыйсым килми әле. Чөнки әле кайткач өйдә үземдә генә эшләр бар, краннар белән, турбалар белән. Минем өчен музей түгел, минем өчен ул көндәлек эш. Инде монда матур бинаны күрә алабыз бит инде. Ул Мемориальный музей имама Аль-Бухари деген. Бухари ул бит инде танылган мөхәддис, хәдисләр җыю белән шөгыльләнгән бик авторитетный бер хәзрәт. Кайбер риваятләрдә инде сөйләнелә миллионлаган хәдисен тикшергән дип куядыр инде, йөзләгән, меңләгән дип. Ну, бик зур объем информация белән эшләгән кеше инде. Теге точный цифрсын беркем дә белеп тора алмый, бөтенсенә ышану тоже кирәкми. Вот, но үз вакытында аның тырышып эшләгән эше бүген мөселман дөньясында фундаменталь буларак нигезләнде инде. Шуңа дагын ул ясаган хадисләрне мөселман халкы бик яратып кулланалар. Аның китабы да шулай атала, Бухари китабы дип. Вот, мин кереп тормыйм монда. Чөнки мондый тарихлар музейда гына түгел, урамда да сатыла. Вот. Монумент үзе кызык, китап формасында ясалган. Орыннары җмахта булсын. Хезмәт кылган эшләре өчен бик зур рәхмәт. Алла кабул итсен. Вот. Аллага тапшырып дәвам итәбез. Бу честно әйткәндә мәчеттә ширкәгә ошаган бу формасы белән бу бина Ayup шишмәсе. Мен бит күзлек ватылды, монда Азиядә бик авыр күзлексез җиргә. Күзлек алдым әле менә. Матур килешәм. Язырсыз. Уйлап йөрим. Миңа шалбар кирәк. Мин инде хәзер 19-нчы көн сәфәрдә. Мин менә бу шалбар күрсәгез серый төстән розовыйга әйләнде. Кояшта җана бик тиз материал. Чөнки кояшта күп йөрергә туры килде. Мин әле Казакстанда кызларда да алмакчы идем, уже саргая башлаган. Һәр бөтенләй розовый уже шалбар. Бөтенләй дискомфортны менә хәбәр шалбар табарга инде. Аларга әйтим. Монда базар аккуратный, Бухарада. Относительно современный. Нормальный. Ну, бездә товарлар күп яхшырак инде әйтсәң. Монда барыбер теге әйтеп китик. Сорт бераз түбәнрәк товарларның.
Hemen şalvarız değil mi? Tamamı. Şurada pazar. Bayram. Kendini fantastik yerler yok. Mine indi. Şu parkka da kelip gittim. Onda bir akkuratlı yana köprü yasaganlar. Kanal üstünden. Evet. Hazır bu parkla da gaz gördüğünde görüp getiririz. Samaniyalar istirahat parkı. Benim de nedir meşrik bir yerde var. Anda görüp selam bulmadım. Onlar bütün tanezrekkene kuşken idim. Опять yana zor огромный bina medrese kelip çıktı. Yani bunda barganda qaragayım, bunda da tura birew. Anda da kapital remont bara. Bütün cüzdanlar yasıyorlar. Biskaniçli medreseler bu karada. Yani bunda ana karşı tura birew. Опять Registan'da kapma karşı qarap turalar, zaniyalar. Bunda çıtı bikli. Реставрация baradır indi. Yasalı bitmegen. Burası biraz aşağı. Arxitekturniy pamятник medrese Modarixon degan. Mertebe ko'rgan bino. Assalomu alaykum. Bukhara'da mı izleniyorlar? Milyonlar indi. Bir türlü ne var? Kaçan dur kalanlar yanında. Hazır bir yerde yok. Bir uğramdan isimlerin uğramdan tam bir medrese. Bu medresenin el remontu başlanmagan. Nomanın nesesi interesli bile bu kıyıdağı ramkası yeşil. Вот. Kimdir kanjurda koygan uşu. Her bunlar iş köp. Yansız işler. Başan bitir. Köp indi bunlar köp. Şöyle bitirsiz. Paragoli üstüp jüriydim, qaraydım. Gördüm şuşunday raskopkalar. Tek zdaniyalar kelip düşmesin üçün podporka kirpiçten yasaganlar. Bandagан spor yasarlar endi. Akşa ketirgen ornatırıp. Bu baramında akkuratlıqına Üzbek kuyuları. Baralar motor ittirip. Selamun aleyküm. Бақытлы болыңыз. Amin. Motor ittirip baralar. Size verip площадканы. Nasıl şahitler mi? Video yazdırırlar. Kararga. Яңа районlarına çıktım el tağın kararga. Стройкалар, современный домlar, торговый центрлар bütünüsü var bunda. Современный şehir. Торговый центрга kirgen idim. Bukhara'da bir kimde yok. Polniy boşluk. Saat 6. Вообще bir magazinde yok. Açılmagan da. Kişide görmüyorum şunday. Zor торговый центр o'zi. Bir kimde yok. İndi yigitler bilen şey oturabız. İndiyski şey yasadılar. Because they know they understand Hindi, right? Okay. My friend, I a little bit video maker. Yeah. Tell me please. Selam Kazan. Salam Kazan. Yigitler from which city? We are from Hyderabad. Hyderabad şehrinden indiyski çay. It's Assam tea. Indian tea. Indian tea şirteler bizge. Все buldu kadar işe biz indiyski şey. Jıgılmasam indik işke. Davay Allah'a